Tara guys, abahin niyo po. Tumugta mo kay mini prayer me, mga tita. You can get some. As DJ. Hi guys! Hello everybody! Maya pabeni po kekongan. Welcome to my channel. In keko pong Certified ka Vlog. Certified ka Vlog. So, kumusta ko po? Yan pong kaorasan na ini. Inka ko pong video vlog bilang metong Certified Makajos. Certified Banal. Okay po. So, bayong sabla, den pong bayo pang manalbeken kakong YouTube channel, mag-like, share, and comment down, subscribe, and click the notification bell. So ngayon po, kitang minuna ko pong video vlog, pinresent ko no po kaya kayo, metong deng sesemi pong aliwaliwang Santo Niño. So ngayon po, pakilala ko po metong kaya kayo, para abali po kung nano yung lagyuda, no kalilabat, nano pong ibig sabihin da po. So, bayo po yung sabla, anadal pumengot ang kako, at kadakalyo seseng aliwaliwang Santo Niño. So, yung pakibat mo po, kasi po, yung barangay mi po kaya ni San Fernando, taga Barangay Santo Niño, City of San Fernando kaya po. Kaya po, dakal kaya po seseng Santo Niño. Ita mo po. Tapos po, mostly po kasi ding taga Pampanga, ela mawawalang image na po ni nga pong Santo Niño Kembale. Liwaliwala po, diba? So, ikami po, akagisnan mi na po karing kaya kaming ninuno na manyeseng aliwaliwang Santo Niño. At saka po pong piyesta na pong apong Santo Niño, kaya kami pong makatokang mga yak kayo, potang po posisyon de. So, maglingkod kami rin po kayang Paris Mikeng Santo Niño. So, ngayon po, pakilala ko na po metong kaya kayo. Mumuna po, kunang kaya pa po, saguli mo po. O, ini po pala. Anto nang ke. So, yan po Santo Niño de Natividad. Ini po, talo niya po. Santo Niño Natividad. Bayo ya pa po kay kami. So, ini po, lalagay miya po tang December 24. Pota pong magkain niya po. Ita pong lagyadan niya po kayang altar. Itang munta niya po kayang sabsaban. Ini po. Infant Jesus po. So, yung ginawa po kanini Sir Nick Luge taga-apalit po. Bayo ya pa po kay kami. 1 year. So, yun po. So,
Infant Jesus, Santo Niño de Natividad. Ngayon po, pangalawa po, yung Sagrado Pamilya. So, ini pong yung Holy Child po. Makakikita po. Yan po yung Holy Child. O, Sagrado de Pamilya. So, yung Sagrado de Pamilya po yan, malamba na po kaya kami, ama na miya pa po kami nga po mi. So, adas nan minemo po kaya ni. So, matwaya pa po kaya kami. Yan po ito. So, ito po yung Holy Child. Kaya beno po din natin, no? Sagrado de Familia. So, susunod po yung Santo Niño de Suerte. So, ini po Santo Niño de Suerte, oh. Santo Niño de Suerte. So, ini, binyedemo po kaya kami, tapos lumang-luma niya po. So, yung gawami po, pepagawami po, pepayos miya po. So, ibig sabihin na po ng Santo Niño, hoping for prosperity. Diyan pong mag-business at nila pong makatini kasi welcome. So mag-welcome ya pong swerte, ya pong Santo Niño de la Suerte. Po. Pit, Senyor. Pit, Senyor. Di ba po? Ya po Santo Niño de Suerte. Next po, ini po, Santo Niño de Viejo. Yan po yung Santo Niño de Viejo. Binyede rin po kaya kami, hindi maluwat na rin po. So, ibig sabihin na po ni Santo Niño Viejo, yung Viejo po, Spanish word ya po kayong matanda. Magdalaya pong puso. Tapos niya pong angel. So, maluwat na rin po kaya kami yan. Santo Niño Viejo. Next po, yung kaya kaming Santo Niño Divino Child. Santo Niño Divino Child po. Ini po. O ini po ito. Santo Niño Divino Child. So bayo miya papon sa sining. So pegawa miya po ini ang kong June Biray, taga Bacolod. So, Santo Niño Bonito, Magdalaya po mundo, tatananay po yung mundo. Yan po Santo Niño Bambino. Next po is, next is Santo Niño de Santissimo Rosario. Yan po yung Santo Niño de Santissimo de Rosario. Magdalaya pong Rosario ang pong banal tukod. So, yung ginawa po kanyan, Sir Nick Luge, taga Apalit, Pampanga. Yan po Santo Niño de Santissimo de Rosario. Next po, ini po, Santo Niño de Passion. Yan po, Magdalaya pong krus, tapos po dito pong pipakuan na ang po ita pong korona, suksok dadalane, pero yan po mayari. Yan po. Santo Niño de Passion. Next, so yung ginawa po kanyan, ikong June Biray, taga Bacolod. Hindi rin po, Santo Niño de Pastor. Kasi po ang tahanak niya po Jesus, may nyesaya rin pong tupa. So, yung ginawa po kanyan, ikong June Biray, taga Bacolod. Tapos po, ito po, Santo Niño de los Desamparados. So, yung ginawa po kanyan, Sir Nick Luge, taga Palit. Santo Niño de los Desamparados, Magdalaya pong crucifixion. Mas Magdalaya pong
maputing kalapati, banal niya po. Next po is Santo Niño de la Paz. Ito po Santo Niño de la Paz. Santo Niño de la Paz. Ano po Santo Niño de la Paz? Nagdalaya rin pong yato. Kapit na po ang ginawa kanyang po Sir Dick Lugue, taga Apalit. Next, deni po din peka tawlimi, peka matwami pong diling Santo Niño, yung Santo Niño del Mundo. Ito po, yan po yung Santo Niño del Mundo po. Taga Makabebe po yung ginawa kanya. Then po din peka tawlimi pong Santo Niño. Tapos po ang popa po yung Santo Niño de Salvacion. Yan po din lumami. Then din peka maluwat mi pong Santo Niño. Yan po. Then yan po din kaya kaming labing-adwang seseng Santo Niño. So chula po kayo ni kilugmi pong prayer room. Abedo po din aliwaliwami pa pong seseng image. Yan po. Pasang tinda. Apin po yung Santo Niño de Natividad. Familia Sagrado. Yung Holy Child po. Santo Niño de la Suerte. Amaya pong swerte, yapong Santo Niño. Santo Niño de Viejo. Santo Niño Bonito Bambino. Santo Niño de la Santísimo del Rosario. Santo Niño de Pasión. Santo Niño de Pastores. Santo Niño de los Desamparados. Santo Niño de la Paz. Santo Niño del Mundo. Santo Niño de Salvación. Pit Señor, viva, viva Santo Niño, Pit Señor. So guys, kanya pong mayayari kana akong video vlog kareng sesemi pong aliwa-liwa pong image na pong apong Santo Niño. Sana po may santingan ko po, may enjoy ko po kareng pong kay kaming seseng apong Santo Niño. Madagol na po sa kay kami din kasi madagol pong impact mga dini po na sana akabyusan mi po aldol do imbiemi ang poining COVID ni sana mawala niya po. So dapat po may kakalugod. Buli na po nga pong Santo Niño ito. So ngayon po, ako po certified ka-vlog, certified reliyosong tune maka Diyos. Pasibayo po, karem pong manal, beko pa pong kaya pong YouTube channel ko,
mag-likes na ko po, share, comment down, subscribe, and click the notification bell. So masaya ko po kasi 1 month ko po 100 subscriber. Dahil ko pa po 000 para masaya. So, wait mo po, Maya Pabengi, inke kayo pong certified ka vlog. Certified ka vlog. Dakala salamat. Ingat po.